أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد وبصن هرجي الله رب رب عالمية. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبن سيد وسرور ورزان وسرور كمي محمد عليه الصلاة والسلام ولسان معلومات ويهجا وحواله وقرين مي قدريا خود تعالى ده جهاد وخبات وبرخدان کرنا ولسر چقاي قل پیریچ وشوفا من بمشن حتی روزا داوی حتی روزا قیامته 25 هیوا شوال سال 1442 پیش هجرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سال 1442 پیش هجرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو 6 هیوا پوشبر هیوا حزیرانه سال 2021 روزا یکشنبه لقوندي خليلا قال تماشمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديسا حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام چل حديث قلنا قو إن شاء الله همي بيجنم دهانا حديثات چارا. أبو عبد الرحمن عبد الله كريم مسعود خدا شرازي بي دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا أو پیغمبر جي يكي راستا يعني خود تعالى شهدبون دايق وإنسان كي راستا وتشتاقو قوتيجي وحياقو جم الله تعالى آنيجي جيتي باور كرن تصديقاوي تكرن قوتيا يك جوا چيبوناوي دزكي دايقاوي دا تي كوم كرن چيبوناويا خلقيتاويا دزكي دايقاوي دا چر روجي تلوپك آوا پشتی چر روزی دبی آب خوین او جولو چر روز پشتی چر روزی دبی قطع گوشت مقاسی وکل لقمک قطع گوشتی گو وره جوتن پشترا ملائکتک تی وظیفه دار کرن جیره تی شیاندن او ملائکت رح پفت کیه دا و امری وی ملائکتی تکرن گو چار تشتاد در حقی وی زاروکی دا بنویسنی رزقی وی اجلی وی عملی وی کرنی وی یعنی تشتا گوی بکی و کا گلو جنتیا آن کا گلو جهنمیا جهنمیا جنتیا تینوی ساندن اصون دخون بوی خدای گو جوی پی و تی ایله نینن یک جوا و عمل جنت بکه یعنی شپر انسان آوا خویای موت به عمل جنت که تشتاقن جو باشت که حتی گوی دی دنابراوی و جنت دا جبوستا که پی و تشتاق نما یعنی زمانه که هندک دمینه گوی دی بکه به جنت دا او دفتراویا گو جهنمی هاتین ویساندن در حقیوی دا و بده پیشاوی و گوتنه که کفره و بیجه و عمل جهنمی بکه و هرب که به جهنمی دا یعنی یک جوا و عمل جهنمی بکه حال حاضر عمل جهنمی دکه حتی گویی دی دنابراوی و جهنمی دا بوستا که پیوت شک نما او دفتراوی عمل قنجی جنتی و بده پیشاوی و تشکی قنج بکه توبه بکه ایمان بینه عمل جنت بکه و بکه به جنت دا یعنی معنی به چیه گلی تماشاوانا انسان بداویه عمر خواه تی حساب کرن یعنی دبی گناه انسان قنج خویا بکه انسانی کی باش خویا بکه تنگانه بیجه صدی صد او انسان جنتیه اگر گو داویاوی جی لسر وکا گناه خویات که داویاوی جی لسر قنجیه بی او انشاءالله هر جنتی یعنی جی انسان اک نها خراب خویات که اگر لسر وی عملی خوی خرابیه بمره ها هنگی امه بیشن والا جهنمیا لدبه گو داویا عمری خود توبب که ایمان بینه اب هنگی وی هر جنتی یعنی انسان کی قنج بین
اهل ایمان به کنگ همه به جنتیا هگر لسر به قنجی و ایمان اخوا و عمل صالح بمره داویا ویشی وکن ها به ها هنگ همه به جنتیا انسان کی حال حاضر دو کفریه داد خرابیه داد به امریه الله تعالی دا زمان خود درواست که کنگ همه به هم انسان جهنمیا هگر داویا عمره خودش لسر به کفر اخوا لسر با گناه و خرابی خود بمره ها هنگ همه به جهنمیا لیوته گو تالیا عمره خود توبه کربه او دی او جنتیه یعنی ده سورة آل عمران آياتا ششادش ربي عالمت بي وهو الذي يصوركم او خدای گو شکل و شمال و صورت ددیوه في الارحام دمال زاروکا دایکا ودا كيف يشاء چاوا بقوازه ولو شکل و شمالات ددیوه صورتا ددیوه ده سورة حج آياتا پنجادشی ربي عالمت بي يا أيها الناس قلي مروضا إن كنتم في ريب من البعث هاگر ونا جساغ ونا پشتی مرنه ونا دشک و شبهه دبن باوریا و تنبن وای دلیل همیش وانا پیشن فإنا خلقناكم من تراب ما باب وی آدم مش آخر خلقان دیا ثم پشترا ذریتا ویشی من نطفة جتلوپک آف آبا باب دمال زاروکا دائی که دمشی خلقان دیا ثم پشترا او تلوپا آوه علقة مكرية علاقة يعني آب وخوين او جي تشروجي خوين كولو هشك ثم پشترا من مضغة او خوين جي مكرة قطع گوشت مخلقة وغير مخلقة يان بتمامي بقصور يان بقصور ام چه او يدي دسته مديم و ثم ام پشترا وی قطع گوشت یم تکنه حاستی ویدی ام گوشت لوی حاستی دکن و حتی گویدی ده حیبا چارا دا چار حیبو ده روژا دا ره تی پفکرن تی دا مثلا امجی معجزه که قرآنه معجزه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام 1450 سال بره تک کسی نزانی بو که زاروک دمال زاروکا دایی که ده چلو چید بین چند روژا تلوپک آوا پشتی چند روژا دبی آب و خوین پشتی چند روژا دبی قطع گوشت رح کنگی تی پفکرن تز صنعت و تکنولوژی تموگرافی اولتراسون و امار و فلیم و جهاز و فلان بیوان تو نبون چاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی تشتید بیجه دزانه چاوا دزانه بوحي الله تعالى زاني قو نا خدا جيرا قو تبي اي چاوا زاني بي الله تعالى وحي جيرا شان دزاني ابجي معجزة إسلامية معجزة قرآنية معجزة پیغمبر عليه الصلاة والسلام رب عالم دي سورة كهف آيات سيدة بيجي إن الذين آمنوا محقق وانيق وإيمانانينا وعملوا الصالحات وعمل صالح قربن عمل صالح چيا تشتا قنجو باش تشتا قو خده پیغمبر شير رازينا هاواني ونو إن لا نضيع أجر من أحسن عملا وانيق وعمل خوشك وسبحي كريا أم أجرتا وحق وانا أم ونداناكن أم ناشوطينن حدیث دگو چه؟ دگو انسانی که هر چقا حالی حاضر عمل صالح جی تشتی قنجی کربه عمل جنتی جی کربه بل انسان همولو خیات که لی وقتی گو جهنمی به تالیا عمر خود کلمه کفره به بیشو به هر جهنمی اب وقتا گو خالص نبی ریایی ناب ده بی كفر و نفاق دناب ده به يعني ظاهر دناب انسان دولو خيات كيف لي وقتا کو ایمانا وی و عملی وی صالح ولی قبول کرن و داویا عملی وی شی قنج بی اب یا وی هر جنت
إنسان کو براستي شي إيمان عني بي وعملي وي خالص بي خو تعالى إلا داوية عمري وي شي وي قنشكي بشتي قو نهان يتاوي راستا وي خو تعالى تاليا عمري وي شي وي قنش بكي اف داوية بيس شكيرة چد بي ايقو عملي و نجدلا نخالصا نها شبير إنسانا وولو خيات كي مود بي قنجا لريائي وناب ودنگي دنياي وشرك او هيا آباني ولو وتعالى داوية عمري واشي خراب كي إيدي لو ماني حقك ودايم أم دعا بكنا يا ربي داوية عمري مشي بخير بك يا ربي داوية عمري مشي بخير بك ناقوا اب حديثة هني چم دفهم كرن قالي تماشمانا چند دور خلقيتا انسانا هنا دزكي دايكا ويدا ونويساندنا اجلي وي رزقي وي ابانا تنويساندن بحثاويت كيم ورح كنجي تيب فكرن هاتا فهم كرن زاروكا قد بن چار حيوارا بر بابيشي جبر دياقو هري جبو قو روح نهاتي بفكرن تينا ام وك انسانك ساق بين معاملة ناكن اينا خوا ناي ششتن ناي كفن كرن لسر ناي مشكرن يعني زاروك كي دبن چار حيوارا جبر دياقو هري جبر قو روح بين نبويا ام ويناشون ام وي كفن ناكن ولسر مش ناكن لولا نبوي انسانك لبشتي چار حيوا قو رح هاتا بفكرن او جي انسانك وكا ساق تي قبول كرن هاگر جبر دياخو هري بر بابيجي امي وي بشون وي كفن بكن ونسر الميش بكن ايني وكا قو نهم هيقو شش حيوي وكا قو تمام كردن ايدي حكمتاوي چيا قونها من ميزين هناك انسان ولو قنش خوياد كي قنش خوياد كي لتاليا عمري خوا دچي جهنمي حكمتاوي چيا لولا وقتي قو ايماناوي نخالص بي عملي وي خالص نجبو خدي بي هر چقا البرچاوي انسانا قنجي خوياد كي ايدي داوية عمري وي لسر نقنجي وخرابية دچي لوقتي قو انسانك خالص بي براستي جي ديمانا خود دا عملي خوي خالص دا عملي خوي صالح دا خالص بو خدي كربي إلا عاقبتا وي داوية عمري ويشي ويل سرقنجي وي هري هري لبلي انسانك قو ام عسه زانم لسر ايمان مريا پیشتی گل سر ایمان مربه او چقا گناهکار جیبه او تالیا تالی اوی هر جنته انسانی کی کافر لسر کفره مربه ام اوی صدی صد ام عصیه می بشن اوی هر جهنمی لولا خود تعالی قرآن بشن دوی گل سر کفره بمره کافر به هر جهنمی مسلمان به هر جنته لی حتی گوی نمربه ام نکانن بشن عصیه یان جنتی یان جهنمیه هر چقانها خراب شي خويات كي امي بحينا قول لسر في خرابيا خو بمري لسر في كفرا خو بمري وتوبه نكي ايمان نوي نوي هر جهنمي لو وقت قو توبه كي ايمان بيني او هنجي وي خو تعالى حميك عفو كي ودي سهر جنتي ام انساني جنتي يعني حالي حاضر موت بعملي جنتي كي كن يمي بجنتيا اگر سر في قنجا خو دوام بكي ان شاء الله مي بيجن او داوية عمري خوشي و قنجي در باسكر او يدي هاري جنتي
بله يعني تماشاوان البدري حديث أخوان بداوي بكن بدي كامل برسي ومزينن حوالي عبد الرحمن قلتي السلام عليكم وعليكم السلام بوطيب قلت جنة وجهنم جعول دا ناسكري بياني كا كيوي جنته كيوي هر جهنم ماسون جيوي إنساني چيا ويقا ربي عالمي تكسي بكوتكي ند بي جنته ند بي جهنمي ويسر بس اشتيا اب انساني کو عمل قنجية دكي عمل باشية دكي نگو زاني کو دفترا ويدا قنجين يا هاتين ويساندن بازي قنجية كم ابي کو جهنمي عمل جهنمي دكي نگو زاني کو دفترا ويدا اوا ودي چه ولد كي بالرضا خوا بالرضا خو يان عمل جنت كي بالرضا خو يان عمل جهنم كي خو تعالى بيت زاني كاوي جنتي انوي جهنمي عمل بكي نگو جبرگو في انساني ولد خواست گو قنجيه بكي لچبول دفترا خو ميزان بو دفترا ويدا جهنمي هاتين ويساندن ايد بوكي قولي نا خوازي عمل جهنمي كم نا هاوي جولو تنيا ابي انسان بالرضا خو يان جنتي يان جهنمي عمل دكي وخل تعالى بيت زاني وي ترجيحا خوا وي چدا خرج بكي فهمو جنك نكاري मेरे खबर दे हवाले हाजी उमर बरदान न दस्ते जने दिया मैंने جاي تماشاواني جامل فيدري فيسبوك خبرنا سكناندن من خير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hoca دنگنایت سلام hoca دنگیت نایم دنگیت hoca از خوازم باری بتری آینه بکم یا دشترانا استک باویشم ازش حسابه خودش تر استک باویشم باری می آینه بکن چه دبه انا انس نمساعده ما حدي دنگیت نه تلفنات خرابه hoca ادشتر استک باویشم نافم تیک توک تلوجانه وی قبول بک باری می آینه بکن چه دبه دنگیوی نایمی ایواری ادشتر سوال نه بکم تنه علامه حبکی چیک بک یا خوجه بنا نافه تیک توقام پیلوجان کل کدی از آن اشتر استک باویشم قبول بک می ایواری می آینه بکن قربان حیرانات هم خوجه شعبه منه الخوا باش بنا ایواری این سلام مفدوره بدوام بک تمام خوجه مالات آغا بله هل تتحدث العربية؟ نعم أنا أتحدث وأتكلم بالعربية بله گوشت قربانی تکاریشی بخوی یعنی انسانی که بخوازی خیرات قربانی شیر ولی به اشبه خیری نه محروم بم حیوانی که بگرینی هما هنه گوش جی بلا بکه دیسا خیرات قربانی شیرتی لیدی چه قاضی دتر بلا بکه بهتر خیرات لیگو بیادی همویش خوره هلین ما و هنگی خیرات قربانی شیر نای یا هما کیلوگا که دو کیلواشی جی بلا بکه بده جیرانا توما و یه دی او مالباتا خو بخون دیسا خیرا قربانی شیرته یعنی امکانش بی انسانی رو بیشون والله ویجی قربانک سر شکریا لیدی چقا بهتر زیده گوشت بلا بکیدی والقاسی خیره یعنی یا باشا و ممکن سی بحر يعني ممكن سی بحر که بخوی و دوا بلاک
بله پیرکا جنبی کارش خوره قربان سر جیب که چمان کاره یعنی پیرکا ارمن کاره قربان سر جیب که چمان کاره کرم کن کرم کن یا انسانی کو بےبختی اب کے بےبختی گناہ کی مزنا السلام علیکم hocam. Denge bitti. Denge bitti. دنگے میں چوایا دنگے میں تیوا अरे baş. Denge tete hocam. مش کودرنا Merdine. Kızıltepe. خدا مردینی Ha? خدا مردینی Denge ta hoşuna ya. بله بله Hadi valla. قسمتي من هاتي قرتن يا وقسمت ناي قرتن حتى ربيع عالمي تشتكي نصيب ناكي تشي نابي كاس نقالي نصيبي كسي بقري نبي بيركي تعزير خبر ندق قناها يا جوا بيركي تعزير بيجن بتعذيبونا وقناها كما من اخوة تعزيد كنو درت كبنا دربا سوق وباشارة ناب ملت جوار بيجن درت كبنا بادرا سر فيسبوك كي سر تيك توك كي جوار بيجن بحرام قناها ون جوار نابي اب رطبونا وتعذيبونا وقناها ليقوا تين ويدا اسلامي جوارت بيجم ون جملت بيتشمات بيجن قناها نا قوتنا من نقناها قوا جوار بوارا خبر ددم واز اسلامي جوارت بيجم واز برسي ديني جواد كميان او برسي ديني بكن جمنا قنهنينا قنه جوارة هيا قوا الروت وتعزينا وقوون جوارة نبيجن جوارة جيب قنه هيا نبي چار جارم چوا قيس خوستيه بابي بنادي مني هر 5 جار بخوازه 10 جار بخوازه 100 جاری بخوازه دادا ندادا بشي بردا ما جنين دنياي ده شوي بيبا چه بو چه نبو دبشي بردا ما ازل فرسيود مزين قلت تماشا وانا في حوالي كلام كهوان ما شاء الله سيدة سيدة تشد سيدة جات بوسو خيراتي برا ايش قالوا لي السلام عليكم Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Nasılsın Seydam, iyi misin? Başım en çavan. Teşekkür Seyda. Teşbir dini mekker boran khalila. Ser çava, ser sera Seyda. Teşbir değil. Teşi jwani me. Evet canım. Teşekkür ederim verdiniz Seyda. Gel boran khalila. خب دنگ تا اونجا دی
دنگه من هندکا غلط دنگت هندکه باشم چت خوی والله سيدو شوية جيبسة شيء ما تلو شيء والله جيبسي انا خو اب جيبسي بيسن والله جيبسي انا خو جيبسي بيسن زرارة شما سيدو neyi sorayım kardeşim? قاعدة فرستانين ما فرستانين He? فرستانين فرس از ما فهم نکرد تذکاری ترکی بقا فری سيدو او فرستا سؤالي دا فرستا هنانين بفرس فرسي من؟ فرس بله سيدو بله كان ها واجب سنيب جانا خلو والله سيدو تشتاكي اسكو سوالكم تنه اذا باش انا خو سر جواب سيدو سر متعقيبك تعقيبات المبكم باش نقول متعقيبك چکا سيدو حوالك برسك سوال كريا چکا برو بيجا تا بپرسم پاشي داري اذا هايدي خبيشم Hadi kardeşim sorunu bekliyorum. Sor hoca sorayım bakın. Sorun neymiş senin? ما كما ولو تي روتي ما تقنا تي شورت مورتاي سر كابو كيرا كابو كاتا سر كابو كيرا تي روتو تازي Valla nizam Seyda ka az heviye me. نقول ما شورتي تمي Türkçe درجا usul abdesti nasıl? سر كابو كيرا زلام چنابه گوروتو تازي بن Seyda hevala ki gotiye bi Kurdî mev dezmêjê çaw bigire dezmêja çek. Ava temiz be me çalda dezmêja ava temiz Seyda. مفان نكر نزان بيش Ya gusül abdesti Kürtçe nasıl alınır diye sormuş arkadaş da. cenabeti ya cenabeti şunu sır خوراكي يا بي He. ازبنيتم cenabeti sır خوراكم و آبي بخود بكي تماما تشكي دينينا İşte ne söyle? اما نيتا وي و آبي نيتا خو بين ازبنيتم cenabeti sır خوراكم و آبي بخود بكي تدبري زوان امين تمام Dert baş o cevaba خلا baş. ده باشه ده Seyda Seyda dest istek de bepırsın. Ji kitabından nazar güne ne? نظر Nazar etmek günah mı değil mi? حرام جاب گناه يعني He? بله گناه Günahtır değil mi? ايه Tamam teşekkür ettim hocam. هاي اوغل بس جابا متعقيبكم من قلت ما شوانا تلفونا مسافة سنجري آسمين بيشتو يك فرصاتا من نديت دبي ميري مزاح فرات كيما تشبك ميتي تشبكي وعزالي بكا نصيحات علي بكا فرق جنهن حراما أم نفش تاقر آية وحديث من تقنه وانينا اللي قلنا آية وحديث من قنها أبالي دوران سر چاواراتي أنا وسلم قال لي تماشوانا سيد علي فندقي اللي سر وفاته سيداي بديع الزمان هل بستك شكر بو أي دلي مسكني دردا هل بستك السيداي سيد علي فندقي اللي سر بديع الزمان سعيدي كردي وتقوى وفاة كريا بوفاته ويد حسي وسيد علي فندقي بيتك هل بستك اللي سر شركي سيد علي فندقي وطانا شيء عظيم ديواناوي هيا ديواناوي
حمو هلبست بزماني كردين تب وعظ ونصيحات وشيرة جوا شان خانه انو بهاري وندكارن شخورا پیدا بکن گوتیا ای دل مسکن دردا ماتوزانی گو چبی او سعید جان فداش دین مرا شکیسی مبی دبی ای دل گو مسکن دردایا يعني جهه كله دردايا ما تزاني گو چه قوميا او سعيد جان فداش ديني مرا او شكيسي مچو سعيد بديع زمان سعيد كردي نابي سعيدا بيرقا قوي هلاني جبو في ديني موبين ما چقا پرسي و ساكر في دمي كس دي نبي يعني بيرقا قو بديع زمان جبوي في ديني هلا هلدايا و خزمتا قوش في ديني اسلامي نكري ما كسي وكوي ما ندي قوة وي خزمت وكا قوي خزمت كري ما كسي دي ما نبيشتيا ما نديتيا ما چقا پرسي و ساكر في دمي كس دي نبي ما كسكي دي نديتيا چپرا دين گرتبو پاكيش كسكي ندكر دبي خوب دين گرتبو و خوستك و پارسكيتي و ديلنجيتي شتكسي ندكر حق دزاني و حق دقوت و حق دكر هر دم وبي بديع زمان حقي زاني بو حقي دقوت و تشتا حق دكر هر تم راستي دقوت شخوش بربار راستي خوا هر تم ده حبس زندانا دبو و عول مهرات دينيتي لي خدن قوي دينا و پشتر هر تم حتى وفاتا خوشي ده حبس زندانا دا درباس كر او دكانا قوي داني او متاع دفروت او لشام و مصر و بغداي نهو پيدا نبي يعني دكانا قو داني بو تشتا قولي دفروت نل شامي نل مصري نل بغداي تدبرا پيدا ندبو يعني بحثا دكانا علم دكي يعني ويش دفروت علم دفروت علم بلا دكر درس ددا يعني نبحثا مالي دنيا يتكين هذه شو وفات كر چه مصيبت 100,000 رحمت لسر جه اهل في ديني مبين را چه نمونك تازه بي جبي ديني را نمونك ازا خوش بو 307 ونه پشتی 1000 هجرته يعني پشتی هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سالا 1307 1307 نها چقاسا 1442 هجری نه میلادی درگه باغ بهشت کرم البروی وبی يعني درية جنة بخشي جنة البر وبو يعني مد او لنور سيهات الدنيا ويل عرفاي وفات كر للنور سي قندي بتليسي هيزاني لويد هات الدنيا والعرفاي شي وفات كر او شهير بو او بديع بو از چبم سردسته تبي اي سعيد هرد الدنيا ديتنا تابو كدر امش خداي خود خوازن الاخرته ام لجم تبي دبي اي سعيدي هرد الدنيا ديتنا تا جمر ابو كل درد يعني متنديتي خدي نكره نصيب جو ام هبدو ببينن لا امش خداي خود خوازن جو الاخرته ام لجم تبي ايدي السيد علي بيجي دبي اي علي گرچه سعيد شو ليه رساله نور نچون صد امانت ملتا داتو جوان محروم نبي صد امانت هر چقا سعيد ما نديد ليه رساله نور دنا مدنا ملي صد امانت ملتا داتو جوان محروم نبي ايش رساله نور خو محروم نكا رساله نور بخوينن لما قال تمام شمانا ربيع عالمي بحثا شاعرات كي هلبستوان شرقي جي صناتشي واني دنگ بيش ايقو هلبستا شئيرا فلان چتكن ربيع عالمي دبي ابا جري دركتينا ويه وكا واجري دركتي البيوادچن
sanatçı, şarkıcı, dengbeş, klambeş, ab helbestvan, huner, hozan, avana hamu pisin jile derketina, ego hajwa bikna و جوا كواجل دركتنا ليت بيجي غين يجو إيمانانين وعملي صالح كربن وكا كي وكا سيد علي فندكي ماذا أب سيد علي فندكي ويوا كوا ego هلبست ديني چه بكن أوانا ندريا خرابية دنا. Çıktı. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sesin biraz az geliyor dayı. Sen gemine. Efendim? Ya tekarrabna sarfa ve insan arabın ve insan arabna sarfa lo. Çe vakwa gel kiriye darabna sarfa. Lan Türkçe konuş, Türkçe. Ya önce bir Biz- insan gibi hele bir kalkın konuşun. Yani bir Dayı insan... biz felcuk, felç. Yakarak bir sohbet ediyor. Ya öyle bir kalk. Ne öyle yaslana Dayı- yaslana. Böyle yaslana konuşuyorsun. Öyle konuşma olmaz. İnsan gibi önce konuşmayı öğrenin. Önce konuşmayı Dayı biz öğrenin. felcuk, felç. Engelli yok, engelli. Belden aşağı tutmay. Abi. Haydi. Doğru söylemiyorsun. Ya ne zaman haber din ya. Neyse gel tamaşavana. Şöyle ve peyda bıkın. Kerem ka havan. Ab Seyyid Ali Efendiki ab divanaviya Bahari. Ve şanxaneye divanan Bahari. Kerem ka havan. Seyyid Ali Efendiki. Atwazım gomun şöyle bıkırın. Kerem Kahvan. Havali Mehmet. Ben gemine. Havali Mehmet. Çimana iştaklin. Ya Kerem Kahvan. جاي تماشوانا من الفيديو وشانا خب داويب كن من الخير خوشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.